Għall-ewwel darba f'Malta ser jittella l-avveniment Nickelodeon Treasure Hunt Malta li ser jkun mifrux fuq medda ta' 5 ijiem fejn il-familja Maltin u għawċin ser ikollhom l-opportunità li jipparteċipaw f'sensiela ta' attivitajiet kif ukoll jgħixu esperjenzi ma' karattri sinonimu fuq l-istazzjon televiżiv Nickelodeon li huwa mfittex minn 9 biljun dar minn madwar id-dinja kollha. Dan l-avveniment ser jittella f'pajjiżna bejn it-13 u 18 ta' April tas-sena d-dieħla wara li ġie siġillat ftehim bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu kif ukoll il-kumpanija Viacom Velocity International. Dwar dan tkellimna f'aktar dettall mal-Viċi President Russell Samuel. And will comprise of a week of exclusive Nickelodeon experiences across the island. We'll be creating activity packs for kids and families to explore the island. We'll create a treasure hunt of character experiences at key family-friendly tourist attractions around the island, where kids will be able to collect stamps and redeem those for prizes at the end of their holiday. We will have free Nickelodeon theatre shows, a Nickelodeon animation centre that will include exhibitions and screenings and workshops for kids and families through the week, and a character parade closing the week through Valletta Old Town. Mistoqsi dwar kif l-għażla waqgħet fuq Malta, Russell Samuel semma kif il-postijiet ta' attrazzjonijiet li għandha Malta u l-attivitajiet li ser jittellaw jagħmlu dan l-avveniment aktar attrajenti sabiex kemm il-familji Maltin u għawċin kif ukoll turisti jipparteċipaw f'dawn l-attivitajiet. Beyond the sun and the sea and the obvious weather benefits of coming to Malta, there are so many activities for kids and families to enjoy across the island. It makes it a great location and destination to combine with our characters and our content that kids and families watch around the world. B'reazzjoni għal dan, il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi semma kif il-Gvern huwa impenjat li joħloq inizjattivi li minnhom igawdu l-familji u t-tfal waqt li jiġbdu aktar turisti lejn pajjiżna. Nickelodeon huwa l-ikbar stazzjon tat-tfal madwar id-dinja u għandu network fil-kontinenti kollha biex ngħidlek. Ftemna magħhom li se nippromotjaw Malta bħala destination għall familji u għat-tfal.